imbag nga sa pati amin na late kami ti 12 minutes ya para kayo magbuyat ta. Salamat ti ano siyo kan Rex sa tiyo nga naguray. Before nga dumag tayo ti mensahe kahit kuman na-share na ito barong nga kanta nga naaramid entitled Awan ti May Kumpara. Iti naglabasan na iti week kaya iti last week nga natata nadagsen iti kada kami nga pamilya narigat nga awitan no uma nga we don't need nga mang ibaga kada kayo basta may bagami nadagsen la unay nga we need somebody kuma nga mang tap iti nyaman dita bat yaman iti Dios ta isunay iti liwliwat yo amin. Sige, nakaramida na dito nga awan ti may kumpara kaniya po Diyos. Awan ti may kumpara kenka, uray sino dito'y rabaw ti daga. Apo Jesus sikati na ayat mo awan patenggana, awan ti may kumpara kenka, uray sino dito'y rabaw ti daga. Apo Jesus ikalang tinanidumduma, ti ayat mo ngawan patenggana. Apo Jesus nagimbag ka kada kami ngawan namnamana. Daytoy biyag ko isulang may datong ko. Daytoy kanta awan ti panagdayaw ko agyaman na natataganya. Apo Jesus nagimbag ka kada kami ngawan namnamana.
Amen. Hallelujah. Nauli mo kayo. Ngay ti Adal, salamat iti Dios itunggal adu dagiti mabaling dadagsen nga umay iti biag. God always help us by His grace. So nga, no reason at all to complain. Para kanya iti amin nga bagyo iti biag, nagadudag iti mabaling nga kapadasan, and yet the kapintasan na pangikamangan is awan sa bali no saan nga niya po Diyos. So iti reason no apay nga daytoy tinayted nga minsay nga tayo dalen but by the grace of God. Saan nga daytoy di kanta nga papilar nga kantayo di kat saon ni Apo Diyos daytoy. Ibasar po iti karirik na iti napalabas na aldaw urengan at tata. Nagapo kami tilamay drabi. Salamat iti Diyos. I'm not feeling well. We need to go. Nya ngay kita kasakulan iti liliwa iti may isang kapamilya. So pinapanan iti rabii. Iti di hulday nga seminar dito iti rabii di Kagsakay di Kalman. Para kadag ito idang kasar no Saturday. Very exhausting iti Kalman. And yet very fruitful. Knowing nga ni Apo Diyos amin iti babanti parabur na at maramitan tayo kagidra. That by the grace of God. 1 Corinthians chapter 15 verse 5 to 10. And that he was seen of Cephas, and of the 12. After that he was seen of above 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. After that he was seen of James, then all the apostles. And last of all, he was seen of me also, as of one born out of due time. Verse 9 hinggang verse 10, pakibasa iyo. For I am the least of the apostles, that am not named to all an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain. But I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. But by the grace of God. Ni Apo Dios, ni Apostle Paul, amo tayo amin nga ikabuteng dagiti katao isuna. No kuma iti kagagalad, katatakder, imahe iti maysa nga komunidad ni Apostle Paul iti ikabuteng da. Okay? Iti met estado iti biyak mabalinda nga padayawan ni Apostle Paul, gaputan na nga ito isuna launa iti adal na. Nangato ti adal ni Apostle Paul, iti nagbaling nga teacher na at may isang doktor na ni Gamaliel, so nga saan nga just. Nung may panggap iti lintag ni Moses, kan tilintag ti Israel, perfect ni Apostle Paul. Ngam, iti daytoy nga binasa tayo, no ni Apo Dios, no ni Apo Jesus, kat nagparang karagitoy da nga naduma-duma nga tattao, karagitoy da nga disciples na ngay mununa nga 12, and then nagparang karagiti 500. Kunana ditoy nga iti verse 8, the last of all, he was seen of me also. Iso nga iti Biblia tayo, i-record na nga ni Apostle Paul tinangibaga nga isuna iti naudi nga nagparangan iti Dios. Kaya't nadaman kada kayo bilang ditoy kat nagparang ni Apo Dios kada kayo, ay isurat tayo nga rod ditoy nga sikati last. Okay? Pati kunati sa ti Dios ni Apostle Paul tinaudi nga nagparangan na. Bahay, so nga saan mo ibagbaga barmite nga nagparangkil ka ni Apo Dios iti kabatan. Tano ibagbagam dahi ta tuluyan tayo ti Biblia tayo.
Yeah, it will become confusion. Itid na. Yeah? Now, binigbig na nga siyak di jay kababaan. I am the least of the apostles. Sa anak nga may kari, kumpara kuma kada Peter, kada giti da dusi nga, kada isuda ka just a fisherman. Di ba? Isuda ka takalkalat lang ti ikan. Nga may apostle Paul, mamapatay tao. Isuna di mangikulkulong. Mangikulkulong kada giti da nga agpampamati ti Dios. Iso nga maiyarig na nga saan nga may kari isuna. Saan nga may kari ijay estado na kumanga kasya. But permit ikasta nang ag-persecute ng kunana ti verse 10, but by the grace of God I am what I am. Ngem gapu iti parabor ti Dios siya tata. Saanan nga may kumpara, saanan nga mabalin nga ipannakkel ti adal na, saanan nga mabalin nga ipannakkel ti naglabasan na, saanan nga mabalinan nga ipannakkel ti kasasaad na at present time, because amuna nga gapulaen ti parabor ti Dios. Isu nga isuna ni Apostle Paul. Maridayaw ti Dios. Ken kunana, and His grace which was bestowed upon me was not in vain. Ket di parabor nga naadda kanya ket saan nga nagbalin nga bareng-bareng. Ni Apostle Paul tinang ibagay siya. Saan nga nagbalin nga bareng-bareng no kasano ti kinagagit na nga mapan mangipakulong ken mangpapatay kadagitoy da agpampamati ti Dios idi kastamat nga nang nangruna ti gaget na nga mangipagna iti ebanghelyo iti parabor. Amuyo amin iti kaistorya ti Acts chapter 20 verse 24. Sangari? Nga muna nga numapanisuna di Jerusalem. Suunga na iti kaslalaunay nga persecution. Kastalaunay nga rigatmat nga itigdakin ko na. Ngam ko na saan nagbutang. Uray nung matay isuna. Basta lakit di maibingay na iti parabor iti Dios. Kasta iti kinagaget na. Isot gapuanan nga maibaga nga but by the grace of God. It's only by the grace of God. Ket no ni Apostle Paul nga may sanga nagngato ti adal na, no ti komunidad ket ikabuteng da, no iti kinabaknang ket nabaknang ni Apostle Paul. Apay na nabaknang, wen taadda iti mauawat da, dahil suda ket may sanga para sa iyo. Isu nga iti saludsod ko kada kayo, may kumparayo ba di bagiyo ka na Apostle Paul? Adaan tayo ba iti nangatong adal nga kastali Paul? Adda ba pinapatay tayo? Di pisikal na pinatay? Saan nga tingiwa? Adda ba iti mabalin nga dinadaal tayo? Nung awan, kahit nangasawan, karo pa'y ngarod kuma, nga may baga tayo, but by the grace of God, siyak ni siyak. Amen? Amen. Now, daytoy nga parabor ket inted ni Apo Dios. But the grace of God, His grace which was bestowed upon me, na ited nga parabor. Kas amo tayo amin nga naisalakan tayo babaan iti parabor. Amo yun the word nga I am what I am. Awan ti mabalinnan nga inayon pa'y ijay. Awan ti mabalinnan nga bawasan ijay. Nag-get tayo? Yeah. So, ijay nga nakita ni Apostle Paul, ijay kung nga maawatan, muapay nga itiminsay ni Apostle Paul, we are complete in Christ. The word nga I am what I am is already the completion of the grace of God. Itibiyag ni Apostle Paul. We are complete in Christ because of His grace. Colossians chapter 2, samari. Verse 10, hanggang verse 13, we are complete in Christ. And then, dito'y ko na, we are complete, I am what I am. Uray no isuna de bagana nga is the list
iti amin-amin nga apostles. Iti ingmay di parabor ti Dios, ti maysa nga nasukatan nga nakita ditoy nga bersikulo. No kasano di natangsit ken napalangguad launay nga soul, nakita tayo ti very humble nga Paul. The proud soul became the humble Paul. Taisunat tinang ibaga I am the least siya ti kababaan. Talagito'y na amin nga apostoles. Siya pailaan ti last nga nagpakitaan ni Apo Yesu Cristo. So, the grace of God, aramide na tayo nga complete. Amen? Amen. Number 2. So, ulit ka, the proud soul became a very humble Paul. So, nagbaliti yung kompleto. I am what I am. Gapu is the grace niya produce. Number 2. The grace bestowed is not in vain. Apay, taidjay tayo manay salakan. Saan nga vain, saan nga sayang, iti pinati tayo nga parabo. Saan nga sayang ti inawat ni Apostle Paul nga revelation of the mysteries, the dispensation of the grace of God. Saan nga sayang, dayta nga minsay na para kadagiti body of Christ. Saan nga sayang dayta? Saan nga sayang tinakaysalakanam iti parabor ni Apo Dios. So it's by the grace of God na isave tayo amin. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Amen? Amen. So the word na grace bestowed is not in vain. Very similar. Diyan baga, iti sa unya po Diyos, iti 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 9. Nadakamat ko na ito, hindi kada kayo nga napintas nga ulitan tayo, tapno mapalagipan tayo manan. Verse 1, kunana, chapter 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 9. Moreover, brethren, we do not wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Macedonia is a province. Macedonia ket tataket may nga ili. May nga Macedonia idi ket dakkel nga probinsya na naduma-duma dagiti da municipalities na. So nga waragawa dagitoy dang parabor niya po Dios kadagay local churches di Macedonia. So daytoy nga parabor niya po Dios iya church iti Macedonia. Hallelujah. So nga saan lang gayam nga iti parabor ket for individual. Hindi ka kuray gayam iti maysa nga simbaan. As individual and as a corporation. Agad tayo? So nga, uray gayam iti maysa nga ikarkararag tayo, Lord, daytoy nga gimong paraburan. Hala? O daytoy nga relationship paraburan ko man. O daytoy nga pamilyami paraburan ko man. Hala tayo? The grace of God was bestowed. Naited the churches ijay Macedonia. So nga uray kaskas di iti rigat da kan kinakurapay da. Amin na persecution apay nga nalasatan da. It's because of the grace of God. It's not the person. At kuya may nayo ni Jingato, the grace of God is not a respecter of person. Okay? The grace of God is the grace of God. Sapasap iti grace niya po Diyos. Awan din na pilpilian. Hallelujah! So nga, daytoy nga parabor, iti verse 2. Verse 2, kanangana iti verse 4. Pakibasa yun man.
So dito'y makita tayo, number 3, the grace of God can turn the situation upside down. Na dito'y nga kasasaad na permi nga great trial of affliction, deep poverty, nung apay nga nag-turn into liberality, apay nga nag-turn na permi nga kinabakunang nga nawayawayaan. It's because of the grace of God. But by the grace of God, it will turn our situation from dark to light. Okay? So dahil tayo, number 3. Sumasan tayo nga baring-baringan, iparabor niya po Diyos, nadda tayo ti situation, isurusuro ni Apostle Paul. Nadda tayo ti situation na nairut launay, kas itinagdalanan mi daytoy. Nairut nga panunutan, nagrigat nga maawatan, nga uray iti pusok katag saludsod ko iti Diyos. But, awan ti rumbang ko nga palang saludsod. But to just say, Lord, I need your grace to mangpagna iti daytoy nga kasasaan. Amen? It's about our attitude. Iti parabor niya po. So the grace of God can change the situation from worst to best. Okay? Number 4. Verse 5 and verse 6. Basa. And these they did, not as old, but first gave their own selves to the Lord, and unto us the will of God. So much that he desired Titus, that as he had begun, so he would also finish in you his grace also. The grace of God will direct us in His will. That's number 4 na nakita dito. Iti parabor ni Apo Dios, i-direct na datayo, iti pagayatan iti Dios. So nga kung tayo nga datayo iti parabor ti Dios kat sabali ti turong tayo, ay medyo backward tayo basit at evaluate tayo. Amen? God's grace will direct us ije will na, ije pagayatan na. As we know, the grace of God in person is no other than the Lord Jesus Christ. Isuna iti parabor ti Diyos ni Apo Jesus, according to Titus chapter 2, verse 11, hanggang verse 12. Now, so dito'y nga, and this verse 5, and this they did, not as we hope, but first gave their own selves to the Lord. It's because of the grace of God. May turong mo ba, iti biyag mo, iti Diyos, no awan di parabor ken ka. Kayat kayong tukay amin, kitain nyo kami. Di ba? Di ba? Nag maturo? Yes. Isa ba? Yes. Yung oras ang naturo di trabaho. Las 4. 5:30. Kaya kung agilap, hanggang na balik. Masapuro na nasapa ko, man. Na-estimar pa ito ba? God's grace will direct us to will na. Saan nga ijay pang sarili? Mo yun o pang sarili lang, ti pang panunutan tayo. Balin tayo nga naagong. Balin tayo nga childish. Mo yun childish, kat kwak-kwak-kwak, di ba yun? Wala nakita na kanyang tibaysa, kahit na agawin. Dati nakita na ijay, kahit na dijay. Kahit na amin kasjay. Di ay kinaupil. But if you look unto God, makita tayo ti maturity tayo. So we
We appreciate iti bawat may sa manyaman ti kasasaad ti pamilyayo, kasasaad ti personal, kasasaad iti situation niyo, mahanpungan mo, hindi at nagagat kayo mag-serve ka niya po Diyos. Congratulations. Number 5, verse 7. Pakibasa tayo, verse 7. Amen. God's grace wants to abound. Muyo ba dito? Niya ti abound. Niya ti mawakan niyo. Agrang ay. Ag-overflow. So ba? Nakakita kayo ba iti ko? Nakakita kayo ba iti kalman? Pangko pa andaran di karkariton ni Jai. Diyos ko nga i-abanti mi. Nakita mo dagi ay antipilit ka. Napandagay na may ruot. Nakita kayo yung kamuti. Yung talbos. Kamuting lanot. Natin yun. Diba no napandagan ti bato? Ibirok na latang rumuar no. Kung rumuar di man diyan ti bato na kayiliyelo. Diba? Hindi naman initan sa to agree. Kasta ti parabor niya po Diyos, sana nga kahit nga makakaluban. Kahit na nag-overflow from you. Kaya ka kan kanyak, at dati parabor ti Apo Diyos. Kahit deta nga parabor ni Apo Diyos, nag-flow data. Nala? Kahit ni Apo Diyos, nag-flow data. Sila data, no, ay nakinagapuan yung mga nakigimungan, ay nagapuan yung mga ili. O ni Sir Ili, nagapukang flow, na kayo nagapujubutin. Ni si Sir Janet. O, nagapujubutin man lang. Nagapubuyagan. Buyagan. Baho. Nagapubuyagan. Nagagapuan tayo malubong sa kanya. Parabor niya po Diyos nga dati ito. Nagadungan nagpipintas ng simbahan dito, nagdadaklan, nagpipintas, nagpipigsapay ti parang pangda. O kutsun pa ito gawan da. Nadapay para entertain da. Di ba? Nag-ano na kayo, nalalao na kayo. Apay niya, ada kayo ito eh. Nag-rigat, umay dito lumas. Why? It's by the grace of God. Amen? Pagkikitaan nyo dito, pa ka rito, makikita nyo pa lang umay dito na unungot ni Pastor kung kurahin nyo. Di ba? Kung kayo makomfortable dito, pagkawan nyo, nakapudpudot ka lang. Sila ang budi ka nga pag-imungan. Kaya nga dati yun, it's by the grace of God. Hallelujah. So nga, iti parabor niya po Diyos nga daken ka, kaya't na nag-flow. Sana nga kaya't na makaluban. Kanto yung makaluban, dahil nga parabor niya po Diyos. Amen? May sana kanto lang arudan iti klase nga kakaasi nga biyak. Kaluban tayo pala, ang diyan naramid niya po Diyos. Ay inayan. Amoyo, dati yung matang timadadayan. Dati yung matang tag-suffer. Why? Because the grace of God wants to pop out. Kahit na mag-overflow. Okay? Verse 8. Let's go to verse 8. Speak not by commandment, but by occasion of the word of others, and to prove the sincerity of your love. Amen. Iti gayam panag-overflow, nukas ano gayam nga ag-abound, DJ Grace. Nukuma iti lakuda ijay mountain trail. Ako na nga, saringit, mangikat tila lingit. Nada ya? Saringit, mangikat tila lingit. Amoy ba nga no di Jerry Pulyo, no agsaringit isuna, so di ako nada nga, yun, saringit ko na niya. Amoy ba nga no ag-overflow DJ Grace, no ag-abound DJ Grace nga DJ, that i-prove na the sincerity of our love. Kuha mo na nasurutan niya. No di ripulyo kat maday ti rumwar nga basit kat saringit di jay.
the grace met nga da kada tayo, once nga palubusan tayo mag-overflow, dahil tatibiyad tayo, that's the sincerity of our love kaniya po din. Basahan nyo pa dito, verse 8. Ingkas kasabak na ito but as I go on, nag-review, agbasa lang ta, ada lagi makita tayo nga, saan tayo nga napadaanan, iti naglabas. I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love. At dapat iti mabalin tayo kailangan na i-prove, awanan, improve amin ni Apo Jesus dayta para ka natin. Nag-get tayo? Everything was done. Idiunod tayo, done deal dayta. Iti parabor ni Apo Diyos. Let it be. Nagdemonstrar lang ngayon. Dayta nga parabor ni Apo Diyos. And the demonstration dayta is ijay ayat. Maragayaw ni Apo Diyos. So masaan tayo nga kagapasitan ijay parabor nga kada tayo. Ngayon na pa'y kumada ito may panggap iti kunana ito yung excel in the grace of giving. Umanayan tin pagadi at dynamic and handsome exhorter for offering that. I appreciate. Thank you. So, dayta iti number 6 na masapol makita tayo. Iti trabaho, iti parabor na daken ka kanadakan niya. Let it be. Nag-overflow is one. And makita tayo, mati overflow na is ayat. Ay siya? Amen. Now, next verse tayo, verse 9. Pakibasa. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that he through his poverty might be rich. That's the real grace. That's the reality of grace. That is verse 9. Dayta ito nga no meaning and conclusion of grace. Isu dayta verse 9. Apay. Kunana to'y, for ye know the grace of the Lord Jesus Christ. Amoyo je parabor ni Apo Yesu Kristo. So ada ka ni Apo Yesu Kristo de parabor sangari. And isu na ti parabor. Anya ti kastana nga mangi overflow ije parabor. Kas ano tayo nga makita de parabor kani Apo Yesu. Kas ano di action iti parabor. Kitaan nyo to'y, that though he was rich, yet for your sakes he became poor. Isuna diyan nabaknang, and yet isunat nagbalin nga pobre, taga tayo nga pobre, agbalin tayo nga nabaknang. Dahil ti parabor. You are thinking ije pagsayaatan iti padam nga tao. Ay suba? Dijay ti panpanunutan. Taray ti pinanunot niya pa Jesus. Kaya dati kunana ti Philippians chapter 2 verse 5, let the mind of Christ be in you. Di panunot ko man ni Kristo. Philippians 2:5. Isu kuma, yadda, ti kapanunutan niyo. That though he was rich, yet for your sakes he became poor. That yet through his poverty might be rich. Nagpintas sa balik. No imagine tayo ti ayat niya po Diyos. I don't know no kaya tayo makontay. At palubusan tayo ma-enjoy and that ayat niya po Diyos. Always thinking that we are nothing, but by the grace of God, I am what I am. Mabalin tayo may pag-abit. Ay so? Siguro, no, ada ko ma iti picture iti piyag. Karag iti amin nga nagdaldalanan tayo, nanipod kaubing tayo. Siguro nabayag nga natay tayo. So ba? Mamati kayo din? Kaya ni ilay lang tiyag ka ay mihimit. Ang muna sa balik.
Narigat din na. Uray kanya, siguro, nga panunutan ni Jada, nakatintinagak, iti kinaubing ko, pumalay at ti kayo, matingat at tinagnato, hanggang munti parayintis. Tiri-tiri-tiri di secret, mga na itablang. Adu, tagiti mabalin nga, may anudan iti karayan, baglantad dati pagkapitan, nagdadaktil nga karayan di sambal. Mabalin nga punang tidalyas at tibiyag tayo na tayo amin. But by the grace of God, at dati yung pala. At sapay kumata na tibiyag tayo nga nabati, let the grace of God overflow. Amen? Let the grace of God overflow. Titus chapter 2, verse 11 to 13. Basa. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Amen. So patuloy nga madadad-adal tayo daytoy verse 11 to 13. Nga di kunak ngarod kada kayo the grace of God in person is no other than Jesus Christ. Dito yung verse. But the real grace of God, the action, the reality of the grace of God, kada ito verse 9. Isuna di nagbalin nga pobre, tapno nagbalin ti mga baknang. Isuna di suffer, tapno datayo tag na isuna di ay the best na nagbalin nga worst para kada tayo nga worst na nagbalin nga best. Get you diya? Kasi kung na ito sa Corinthians chapter 5 verse 21 na isuna at nagbalin nga basol tapno datayo nga nagbalin datayo nga managbasol agbalin nga kinalintag ti Dios. Nga ni Jesus nga isuna at kinalintag ti Dios isuna pinagbalin nga basol tapno datayo nga managbasol agbalin tayo nga nalintag kaniya po Dios. Kasta ti parabor niya po Diyos. That's the reality of the grace of God. Sana nga inaguman. Sana nga inaguman di parabor. Sugarod nga di parabor na iso na mismo kanadakan ko na iso na ita pinag-overflow. Anya ti bunga na datayo. Datayo pinagbalin ng bunga. So the grace of God is real. Pudno ti parabor. The grace of God is humble. Custody soul nga napalangguat, nga nagbalin nga Paul nga napakumbaba. The grace of God is salvation. Itid na. Pan na kay salamat. The grace of God is generous. Manangtid saan nga naimot. Managtulong dayta. And then, the grace of God is selfless. Saan na nga papanunutan sa sarili na lain. Yes, panunutan tayo sarili tayo, mangantayo, bado tayo, anyaman ditada, yes. But, kitaan tayo, tipagsayatan mo, titidaduma. The grace of God is nagagat, diligent, iti grace niya po Diyos. At the more pa na pasanudi, kagat niya Apostle Paul, kung nanay dyan pinasa tayo, di ay text kayo. Nang runa pa'y kintingan nagagat niya Apostle Paul. The grace of God is righteous. Sumasante yung nag-dwell, ikibaso. And the grace of God is complete. Aray dayo. Ada nawatan tayo. Lord, salamat launay, tida ito yung Adam. Salamat iti parabor. Salamat iti ito yung bendisyon iti panagadan. Iti yung nga nakita ako. Yes, it's only by the grace of God. It's only the grace of God. Mabalin mi nga ipagtakda. Salamat iti may sa nakita ni nga daktel dito. Sika iti parabor ti Dios. Hindi at kaya't mo kailangan nag-overflow. Dito maparabor. Sumadla kami nga nagbalin na bunga. Not only the Jew, not only the Gentile, the Greek, the Scythian, the barbarian, but entire natatao dito rabaw ti dagat na nagpamati iti matayam iti cross. Naparaburan kami. So truly, in my understanding kami, naawatan mi, our salvation is only
by your grace. Salamat mo, dumi nga nakita how to overcome dagiti da aming situations na nadagsan iti pamilyami, biyag mi mismo, komunidad mi kan surroundings mi. No other than the grace of God. Sulaan apo, kasanuming ma-overcome amin dagiti. Kauray no kasano iti sufferings ni Apo Jesus, kastamat ni Apostle Paul. Kasano nga na baut ni Apostle Paul, iti manong nga daras, naming ano isuna nga na ipalo, naming ano isuna nga na dandani matay. And yet, pursigido lang tayo isuna nga mapaan, mangikasaba, iti parabor niya. Therefore, God, we worship, we glorify, and we thank you for the grace of God that was bestowed on us and upon us. Salamat. Ngarod, itag-ay mi ka iti pamilya mi. O Diyos, kadagitoy da nga sampay nga naisalakan nga kapamilyaan mi. Uray kadagitoy gagayom mi, kakaaruga mi, babarkada mi, O God. Father, we are praying for your grace. Mumay magkuma, kadapat. Makita da iti parabor mo, maksiptar da iti parabor mo, ken magyan da mismo iti parabor. Paday-dayaw tinagan mo. Uray kadagitoy da mo bi, iti panagdakkel da, babaenlaan kuma iti parabor mo. Iti panagtarangkada, tunggal pamilya, ay presentar ni, babaenlaan kuma iti parabor. Kadagitoy da nagtatrabaho, may amo Diyos na even in their works, uray kalagito na business na ayan na. Uray kalagito na amin na mabaling na matatrabahuan da, nagkaroon na source of income, para mula tabuma, overflow, para kita na ngayon. Iti amin na panagdalyas at may tibinigang, magmagna kami man, winaglugan kami. Dawdawatan mi, through your parabor, may save kami kuma. Para iti na amin nga kalamidad iti salunat. Para iti amin nga klase nga sakit. Para iti amin nga mabaling nga pollution iti biyak. Kastamat iti amin nga aksidente. Amin nga disgrasya iti biyak. Lord, mahilisi kami kuma. Babayan iti parabol. Para iti na amin nga pagkasapulan mi. Daman na iti nagpurpuran para iti pagkasapulan. Babayan iti parabol mo, isurong na kami nga budget. Isurong na kami nga mangimanihar para iti finances mi. Well and good kuma, na sika iti mapadpadayawan na kankanay. Father, para iti aming burden sa ibya, para iti nga parientes kung panpanunod iti pag-iskwila manan, para iti nga anak na kumay nga panag-entrada na manan, para burang kuma, madaan kami amin iti finances, kausalan na iti danak niya. Iti relationship, iti unag iti pampamilya, iti pandaman na iti saan na pagkakainawatan. Lord, para burang kuma, maornos iti amin. Nawan iti madangran, nawan iti masaktan. Bigat o Diyos, bigbigan milata, nasikakat na ilansa iti cross, tapno pagtipunang, dagiti da amin nga awang sirbinang tattao, kaya dagiti da nga nasantuan na tattao. So Father God, kasta kumamit, iti bagi ni Apo Yesu Kristo, o may latari nga parabol mo may sumakanayon tag-overflow. Daman dagiti da nga saan mi nga daman dagiti da minor subjects na saan mi nga pagkainawatan. And yet, we promote lang ta kuma, kasano iti pagayatan ti parabol mo, at may salat ta kuma, iti bagi ni Apo Yesu Cristo. O adupay, dagiti mabalin mi nga kidawan, adupay dagiti mabalin mi nga ipakumbabaken ka. Hindi at ka, sika kumain mga anay, kinalapit ko Diyos, ka, panagkita o kita. Agtalag kami, nagdaydayo kami, hindi kinaimbag mo. At may bagami o Diyos, but by the grace of God, I am that I am. Thank you, in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya ala ni Apo Diyos iti mang bendisyon karatayo amin. Okay? Kata timan di